ngizama ukumvusa mangithi ngiyamvula la ngibona ukuthi like umgodinyana nje omncane nje la ku chest yakhe. So ngizama ukumvusa mangilo ngimbiza mbongeni and then athi alahla ikhanda. Hayi ngivele abantu abagcwele lapha bavele bathi hayi sisi like ngathi yabona xola akasekho or something, and I was like hayi kanjani yabo ngimemeze futhi ngigoqe ngamadolo ngithandaze lapho ukuthi hayibo mbongeni yabona ngimemeza hayi next ngiyambona nobhuti wami uziphethe ikhanda yabo sekugcwele nje sekuyi chaos sekungathi kune isini nje eserious yabona. So mangithi ngisabheka lapho nanginomama nayimoto imisa umama lapho umama uyafika ngitshela umama ngithi hayi mama ngiyabheda la yabona. So umama avela athi hayi okay ambheke makambheka ay naye ngathi beka understand because beka ngakhulumi and then athi hayi ahlale phansi lapho ngithi hayi abamama laba bakhona lapha emphakathini bathi hayi beka nitina beka isitina ngapha. Sikubingelele siphinde sinamukele ohlelweni lethu le Echo Point TV. Babukele be Echo Point TV lo bingelelayo ke niyazi ke uxolana umfowambathu ushanda undaba zethu umthiya ushota uMantindas nomsodile imadle bokana kwaJozi igcololo phansi enqothu kwaXabanya kwenda abashowezi konke umazwi impolo kaNtomquma ngekuko. Namhlanje ke babukele be Echo Point TV izinto ke zithe ukushintsha kancane hayi kakhulu kodwa solosamba sonke kanye ngeke nize nilahleke. Hlalani nami nje ngumfowambathu. Namhlanje sikwi secret dialogue asikho kwi the call. Sikwi secret dialogue. Namhlanje njengoba ke sikwi secret dialogue ke ilapho enisibhalela khona uma ukuthi kunemfihlo noma kunenkinga noma kunovo ofuna ukulikhipha kunemfihlo endala uhleli nayo esingayibiza ngokuthi secret kodwa kade ikuhlupha mhlawumbe ufuna ukuyikhuluma usaba ukuyitshela abangani usaba ukuyitshela umndeni ngoba mhlawumbe ohlekisa ngawe thina kuyakhona ukusibhalela njenge Echo Point TV kwi secret dialogue ukwazi ukusitshela inkinga yakho noma uze la e-studio uzoyikhuluma kuzifike kuzitrend umhlaba wonke bekwazi ukuthi abantu bekusize nama comment bekwazi ukubonisa ukuthi ungaphuma kanjani lo nkinga leyo. I-secret dialogue ke le ngikhuluma ngayo ke njenga namhlanje ke sihleli nosisi wethu ozivakashele la e-studio oze naye nge-secret yakhe noma ngenkinga yakhe abhekene nayo uthubelihle Dunga. Namhlanje ke sizothatha lelo thuba lokuthi intambo mina ke anginawo amaningi ngumfowambatha ngizothatha ithuba ukuthi ngimnike usisi simamukele size ukuthi yipi inkinga abhekene nayo. Siswami sikubingele sikwamukele kwi secret dialogue lapha e-studio. Siyathokoza ukufika kwakho siyabonga kakhulu lapha ababukeli sengichazile okuningi ungabingelela nje uzethula ukuthi ubani uqhamukaphi. Sanibonani ngiyabonga Bhuxelani igama lami uThubelihle wakwaDunga and ngiphuma eSoweto. Ngizalele khona and I've been living there ngitshentshile nje indawo kodwa nje yes ngintombazana seSoweto uThubelihle wakwaDunga. Ngiyabonga ukuba la ekhaya namhlanje. Siyabonga ukuthi nje ufike lapha e-studio ke uzokwazi ukuthi uze nawe nesimo sakho noma nenkinga yakho obhekene nayo. Mhlawumbe siswami nje kwenzakalani mhlawumbe nje sihlubele nje ukudla ekhasini usibeke esithombeni ngaphambi uyosiqhubeka nakho konke okunye. Okay kusho ukuthi the reason yenza ukuthi ngifune ukuvelela ubala ukuthi 2023 I lost ubhuti wami kusho ukuthi ubulelwe estradini. So kahle sisafunisa ukuthi ubani oyowambulala and ukuthi bekwenzakaleni kahle. So into yenza ukuthi ngifike namhlanje because ngifuna ukutshela iside le story ukuthi what actually happened on the day. Okay. Okay, ijule kakhulu lenkulumo right siswami. Ngizocela ukuthi mhlawumbe ke uvele nje ukusibekela isithombe usibekile ke kodwa ake uyinabe mhlawumbe kuyiqalise nje eqaleni ukuthi kwenzakalani wena mhlawumbe ngoba wena otake over kule ndaba ngithi. Wena ngaleso sikhathi wawungakanani kwenzeka lonke ingaleyo wabona kanjani yini yakufikela ukuthi uzukwazi ukuthi uqhubeke nayo le ndaba uyilandelele. Uyiqale nje kahle ekuqaleni. Kusho ukuthi okay what happened is well mina ngikhulele njengoba ngisho ukuthi ngikhulele la eSoweto and umama nobaba bahlala eEast Rand. Bebahlala eFosloras for some years and then baba tutor mabaluza izindlu abantu abafaka kuma RDP. Back then bekunalento yokuthi manje ngabhadala ama bond niyamove kuma RDP, so my parents were moved to Ebuhle Park
which is a indawo nyana nje encane nyana nje khona eGrileni. Yeah. So what happened is it was around around October. So bengiye ekhaya nje ngaleso sikhathi just ukuthi ngiyovakasha ekhaya. I mean empilweni yazi ukuthi izinto zayenzeka kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi ubuyele ekhaya nje uyothatha amandla yabona. So I was home ngiyovakasha and spend a little time ne-family yami. Well, umama uhlala nabo ubhuti bami abayi-2 and my elder brother also that time ahamba, but I think it was a time naye bekabuyele ekhaya. So besisonke ekhaya. So mina ngintomazana ezalwe nabafana. Umama nobaba were blessed with 3 boys and 1 girl. Yimi ntombazana kuphela between abobhuti bami abayi-3, 2 firstborn, second born yimi wesi-3 bese kuba i-last born yasekhaya. So what happened is during that time ngiloku ngivakashile sizama ukwenza izinto esizenzayo as a family because we are a family of hustlers nje ngisho kanjalo abobhuti bami nabo bayathanda ukuyiphandela. So besibhizi nje sisebenza around that time nobhuti wami omncane yena lo engize ngaye indaba yakhe. He was also busy next door asebenza and it just happened ukuthi kube nalelo langa lelo nje ibhadi nje lalelo langa he was brutally murdered estradini. What happened is uphume endlini kuumuntu okhapha umngane. And then not even an hour bese sizwa inoko ukuthi khona ulimele estradini, and when we went there la simthole khona akwaziwe alele estradini and unfortunately bese kashonile. Ubhuti wakho lo walemali muphi ilasboni? Ilasboni yasekhaya is ulama mina. So into yenza ukuthi ngifune nokuthola a justice mhlambe for I believe ukuthi kunama crimes ayenzakalayo kule yandawo but abantu abatholi the right justice or mhlamba amaphoyisa awayenzi the right jobs that they're supposed to be doing because icase yakhona nje yavele yaphelele emoyeni. So ireason yenza ukuthi ngize la I feel ukuthi mhlambe when other people see the story and they understand exactly what happened mhlambe khona umuntu owaziyo oke wazwela ngaleso story and then bazoza basitshele ukuthi no kahle kwayenzakala kanje ngalelo langa and abantu abambulala bobani because till today asazi. And as I'm saying ukuthi indaba yakhona yayenzeka 2023. It's been 3 years now and yavele yayekelwa kanjalo. Even namaphoyisa bayibasitshela ukuthi there's no enough evidence and therefore icase yavele yavalwa nje kanjalo. So mina nje the reason of wanting to go out there and find justice for mntwana sekhaya, like besides from knowing ukuthi ubani ombulele, I also want to know ukuthi abanye abantu abafowethu ba safe because basahlala lapho ngoba nazi ukuthi ubani ombulele. Yes, you understand, sifuna ukwazi ukuthi ubani ombulele so that other people can be aware ukuthi kunento eso eyenzakalayo endaweni yaseBuhle Park. Hey, lona lolu daba lunzima mawuthi kodwa yosehlule namaphoyisa angazi ukuthi mana umngani ngoba uthi ubhuti wakho lo walimala waphuma ephelezela umngani wakhe. Shukuthi, well, let me tell the story. Shukuthi bekasebenza next door afaka ama-tiles, shukuthi bekayimuntu ohandy nje, plumbing, ma-tiles, boma like shower and stuff. So bekabhiza asebenze next door. Indlu beceda ukuthengiswa next door. So umuntu wakhona bekayi-renovate. So bekasebenza nomngani wakhe and then kwaza ibrother yomngani wakhe yathi angazi bayolanda ini at another phase, so extension enye khona lapha eBuhle Park. So baphuma kanjalo kuumuntu okhapha uThemba amkhapha ayolanda angazi bebayolanda ini eface bani leyo face enye. So mina bengiloko ngibusy, mina I had started ukuthengisa ukudla ekhaya, so besipheka like normal day nje besispenda sonke because bekala next door ngimbona throughout ewindweni nami ngenza ama-plate nani bengithengisa ama-plate. So kwaze bahambe those few minutes, not even an hour, and then bese kulate vele nathi salungisela ukuvala ekhaya sesiyalala. And then how ngizwa inoko sengizongena engubeni how inoko umuntu like ngathi umuntu uyagijima yabona
uyanokha ukuthi hey ngicela ningisizeni nangumbongeni ulimele ubani ogijima nitrogen uye lo mfana ohambe naye uThemba okay uyakokota uthi ngicela ningisizeni umbongeni ulimele nitrogen yabona so siyavuka ngiyavula umnyango mangivula akasekho ngiyambheka lapho ngaphansi so ku dark obviously it was a Saturday ngiyakhumbula nabo bhuti bami i-second born yasekhaya bekaphuma nabangani bakhe bathi bayo drive somewhere I remember mina ngalila ngathi hayi angihambi namhlanje ngiyalala so nabo baphuma ngeimoto apparently bambonile makayenza so ngibona imoto eyiwani ingena bathi Thubi asambi yabona siye khona ekhaya bangibiza Thubi so singene emotweni ke siye siyobheka lapho la kuthi umbongeni ulimele khona masifika it's like istrada sama taxi so masihamba so approaching lapho ngiyayibona imoto ubhuti wami bekahamba ngayo ngiyabona lapho kugcwele abantu so ngivele ngisheshe siyehle emotweni sigijima ngifika lapho ngibona ukuthi hayibo umbongeni nangulele phansi ngama overall wakhe as much as bekasebenza vele amthatha asebenza ulele lapho ngifike ngizama ukumvusa mangithi ngiyamvula la ngibona ukuthi like umgodinyana nje omncane nje la ku chest yakhe so ngizama ukumvusa mangilo ngimbiza mbongeni and then athi alahla ikhanda hayi ngivele abantu abagcwele lapha bavele bathi hayi sisi hayi like ngathi yabona xola akasekho or something and I was like hayi kanjani yabo ngimemeze futhi ngiguqe ngamadolo ngithandaze lapho ukuthi hayibo mbongeni yabona ngimemeze hayi next ngiyambona nobhuti wami uziphethe ikhanda yabo sekugcwele nje sokuyi chaos sekungathi hey kune isini nje eserious yabona so mangithi ngisabheka lapho nanginomama nayimoto imisa umama lapho umama uyafika ngitshela umama ngithi hayi mama ngiyabheda la yabona so mama avela athi hayi okay ambheke makambheka ay naye ngathi beka understand because beka ngakhulumi and then athi hayi ahlale phansi lapho ngithi hayi abamama laba bakhona lapha emphakathini bathi hayi beka nitina beka isitina ngapha kuze umunye aze nendawo ngiyana sizama ukumvala lapho so sengishocked ukuthi okay sho ukuthi ushonile kwenzakaleni Themba siyambona ubusy la lokuyahamba uyakhala naye yabona ngimbuze ngithi Themba kwenzakaleni hayi yena akazi kuvele abanye abafana bavele bachayisana and then lo munye wakhipha umese wakwazi umbongeni kanjani why bebabanga in athi hayi yena akazi bashayisene so like ku pavement mabahamba so shukuthi babhamphane ngehlombe makasho babhamphane ngehlombe and then umbongeni athi hawu manje sesiyachayisana ukujika kwalomfana lo munye avela kujike ngokuhlaba umese nje amgwaza makamgwaza kanti umbongeni uyashona nje lapho instantly i-distance ingakanani i-distance yesigameko la akalimalela khona ubhuti wakho nakini from ekhaya yebo hayi akukho kude mawalk it's less than 5 minutes akuseduze nje kakhulu because siphumile nje sathi masijika nje ngikhona sesiphuma ngestrata sijoin istrata sama taxi kuso leso strata so ngangabubani ikhathi mawuphela it was around either about past 8 to 9 because bekungekho late kakhulu but bese kuntambama vele sesiyolala la ngokuchaza kuka uBawuthemba ngokuchaza kaThemba mayigijima ezonvusa entshela ukuthi nangu ubhuti wakho uselimele bamkwazile angithi ngokuhamba base bebuya la bade bekhona noma babesaya khona uthi yena bebabuya bese babuya lapho and mababuya bekaphethe nesigubhu because nami ngengabuza ukuthi beniyolanda ini beniyolanda ini bekaphethe isigubhu ngathi isigubhu sotshwala iwine or something angazi ngisakhumbula nokukhumbula but ngiyakhumbula ukuthi bekunesigubhu esiyolandwa lapho kusho ukuthi mhlawumbe uThemba bekablome somewhere angazi and then uyolanda ishare yakhe yotshwala bakhe or in I don't know kodwa manje uThemba uyaphuza benobhuti wakho bayaphuza bebaphuza kodwa manje mangithi ngiyabheka amaphoyisa noma ngingazi thina la asehluleli futhi asijudge asisoli umuntu futhi kodwa ngokubheka amasayidi omabili khona isayidi engilibukayo imibuzo yasala amaphoyisa kwasala imibuzo kwakumele ibhekane noThemba ngoba uyena ngithi umuntu oyihamba nomufi and umufi uzalimala esigameni kwisigameko umuntu ogcina akayihamba nomufi ubani uThemba futhi wagijima wazo reporta kini ukuthi nangu ubani uselimele endleleni mabeshayisana lo mfolo
lo muntu lo washayisana nobhuti wakho uThemba ekhona akamazi uThemba akakwazi nokumrecognize ukuthi mhlawumbe umuntu okanjani akamazi akambonanga sidalo yazi masimbuza makabuzwa ushilo ukuthi makangababona angabakhomba but akabazi makasho yena and nasemaphoyiseni yinto ayishilo ukuthi makangababona angabakhomba so akazi ukuthi abafana bakuphi but apparently abafana nje the same age as bona bombongeni babe bangaki labafana bamlimaza ubhuti bathi bebahamba boyi2 but ugwazwe oyi1 babe yi2 egwazwe yi1 so mayegwazwa lo uThemba wenza njani waza ukulamula noma vele wahlehla wasarenda yazi lento yamangaza because naye makayikhuluma ngathi into yenzeke fast nje naye wamangala and then besibahambile labafana sho ukuthi makushayisana kube nalo ukubuzana ukuthi hayibo and then sesashayisana and then lo wathi then baqhubeka bahamba yena ubona umbongeni seka azibamba sekayowa lapho something nje kanjalo kwaphela kanjalo yena uyasho makasho ukuthi uzamile ukumbamba inxeba lelo wabona ukuthi uphuma igazi then wambona makaphelela umoya ahlala phansi wamshiya lapho wagijima makasho ukuthi ukokotile kulezi zinto eziseduze wazama ukuthola usizo but because maybe bebangavulo or what I don't know wagijima wazendlini ke nami lento engicabangayo ukuthi uma ukuthi isigameko esikufica unexpected esashesha ngalendlela esashesha ngakhona ngeke ugijime udlula imizi uye kubo kwakhe lo muntu olimalayo kodwa umuzo ngocabanga uqala umuzo seduzane nalabuthi cela nizongisiza nanga umuntu eselimele into engifuna ukuyibuza ukuthi ilokishi mhlawumbe indawo yakhe ilokishi lele elibusy kakhulu leso strategy sibusy leso noma istrategy nje esha umoya ngeke ngithi sibhizi kakhulu kodwa istrada it's the main street sokungena lapha yakulala lokishi so ama-taxi ahamba lapho imoto zihamba lapho abantu mabaphuma kubo ma-Green Valley kubo ma-Germiston kuhanjwa lapho so futhi ngoba bekusekulate angazi ukuthi kubhizi kangakanani kodwa nje istrada nje siphithizela abantu kuyahanjwa kenzwane so angeke ngazi ukuthi ngaleso sikhathi leso bokubhizi kangakanani kodwa masifika bese kunabantu abagcwele lapho uthi na how many years lento ezakele yenzeke 2023 so it's 2025 manje ayike feedback enithola from emaphoyiseni njengoba ngisho ngithi icase yakhona bekuloku kula now my investigation ukuthi hey iphoyisa lizobuya kithi lizoyenza ngihambile na ku police station ngizama ukuthola ukuthi kanti what's happening ngale case but sengithi udoctor uphoyisa la khona the last time I spoke to him wangitshela ukuthi there's no evidence there's no enough evidence and bathi kunama crimes akhona apparently kunemkhukhu somewhere lapho so bathi abantu bakhona bayaganga so abazi ukuthi bazothi kubani or bafunele kuphi because lento yenzeke estradini and neweapon azange itholakala okay siswami ngiyengizwe njoba ngisho ngiklana sijaji futhi asithathe side ngiyengizwe kuthiwe amaphoyisa njalo isidumbu uma silimale ngokudutshulwa noma mhlawumbe ngommese ngizokuthiwa siyakhona isidumbu ukuthi sihlole ukuthi umuntu ogcina esigcina amehlo umuntu ogcina agcina ukumbona ubani mayevelile lo muntu ogcina uyena okumele alandeleleke ukuthi nanga umufu selimele ushonile kodwa futhi sibona wena emehleni akhe ukuthi wena umuntu ogcina agcina ukukubuka futhi okommese kulula kakhulu mhlawumbe kwesibhamu singasho sithi kuba nzima ukuthi umuntu abanjwe ngoba ngeze umuntu akushaya kwi distance ekude ya mhlawumbe amehla ngakhona ukumbonela eduze kodwa ummese usuke e-close range lo muntu loyo so kanti kusebenza kanjani ekutheni amaphoyisa engakwazi ukuthi isidumbu sisebenze noma sihlole ukuthi ubani ombulele yazi nami Xolani lo mbuzo obuzayo I think into engeke ngayibuza ukuthi makwenzwa ama-postmortem nabo zonke lezi zinto abazenzayo maba-investigator akunayo indlela ukuthi bangathola kodwa it seems like not la eSouth Africa because azange luze livele lolo sizo ukuthi babheke ukuthi ubani oye wambona kokugcina or in but it was never offered to us leyo service so angazi nokuthi sihambe soyenza leyo postmortem bese ukuthi ingathi wonke umuntu oshonile uyayenza postmortem angazi kodwa ayikho
ayikho into esizile ebuye from kwi-postmortem ukuthi okay umbongeni ubulawe lokho or ubulawe yini. Into esiyaziyo nje ukuthi ugwaziwe washona, that's it, and akwaziwa ukuthi ugwazwe ngobani. Ubudlelwane baThemba nobhuti wakho bebu kanjani? Bebu right noma beninganaki ngoba ambafana? Hayi mina ngoba vele njengoba ngisho ngithi bengivakashile ekhaya. Bengibazi ngiyamazi uThemba, ngiyamazi nalo bekasebenza naye uNhlanhla, but angeke ngazi ukuthi beba abangwane aba close kangakanani. Kodwa engikwazi ukuthi umngani wakhe bokuuye like umngani kwempela uYunhlanhla lo bekasebenza naye, uThemba ubhuti kaNhlanhla. So angazi ukuthi bona ba close kangakanani, kepha amajida waseKasi and ilokishi elincandelana and la abahlala khona ephase 3 bebajwayela ukubloma bonke. So angeke ngazi ukuthi bona beba close or beku hello kuphela, but bungabathola abahleli bonke. Ubhuti wakho yena ngale ube umuntu onjani, beyithanda impi noma benehliziyo encane noma be right nje? Yazi umbongeni ne ube ngathanda ukudelelwa uyilo mfana loyo, and ube mncane ube mfishane futhi, kodwa angeke ngithi bekanenkani, but bengazi ukuthi ilabantu abangafuni ukudelelwa. Noma sesizwa ukuthi sesibuza ukuthi like abantu sekashonile sebayakhuluma ukuthi awumbongeni yazi bekangenanxa nomuntu, bekungasi umuntu osukelanayo, but if umqalile bekamake sure ukuthi uyafunda ukuthi awuyenzi le nto le futhi kimi, and umuntu othanda ukufaka idiscipline kakhulu. So yena bekangalwi, sizwe nje lapho ukuthi vele bekahamba ngomese naye okapi, but mhlambe bokuzivikela estradini. Angeke sazi ukuthi mhlambe lento yokugwazana nani bese iqalile, o mhlambe khona umuntu bekalwa naye or something, but yena maba lokubasha abantu bayasho ukuthi naye bekane ukapinyane encane ahamba nayo for ukuthi afake intshayelo estradini. Vele bekumuntu onjalo besimazi nje ukuthi akafuni ukujwayelwa kabi. Mawumjwayele nje niyayiqeda manje whether kuyakhulunywa or nalungisa nje, but yena bekangalwi. Bekungasi umuntu okungathiwa uzwe bathi uqala impi kuphi ekwaliwa kwenzwana, bekungasi umuntu onjalo. Ingane benazo? Unayo ingane e1 entombazana. Isikhulile manje? Seyikhulile, I think if I'm not mistaken uThapang una 15 if not 14 this year. Ubheka ubani yini? Cha, ushuthi yena uhlala kubo, ushuthi umbongeni azange yenza izinto eziright, kodwa umntana besimbona njengomntana wasekhaya, kodwa ubehlala esayidini lakhe abomamabo. Noma ke bebesazwana noma No, hayi bese bahlukana kudala, bahlukana umntana sasemncane futhi. Akubukho ubutho baba khona, bahlukana nje kahle. Cha, ku right futhi ayikho nje into wrong between ifamily nama families nje, sizwana kahle. Naye umntwana bekayenza makakhonile, bekangasebenzi bokumuntu ophandayo, so bekavela makakhona. Manje ngekathi kuvela kini ukuthi ubhuti wakho uselimele, angithi babesebenza ngapha be renovator indlu no Bantabelo Nhlanhla base beqedile kulokhu nje bebangaqedanga, like kube into yokuthi siphuma manje siyasama. That's why ngithi either bokulanda lo jwala lobo or ini ngoba bevele bephuza ngalolo suku lo. Yeah, bese baqalile nje khona into abayiphuzayo bona, but bebaloku babhizi basebenza, so kuphume nje lawo ma minutes ukuthi ngiyakhapha ngiyabuya, ezingisho ukuthi ilokishi lo same lokishi just nje ngale kwistrata. Ngoba labantu abamgwaza mayachaza lo akayinabo lo mfana lo bhuti lo wayinabo, babehambe ngenyawo noma ngemonto? Ngenyawo, bebahamba ngenyawo, ngithi bebahamba kwi pavement boyithu, nabo bayabuya laba bayale. Lolu daba lolu amaphoyisa kwakumele ukuthi alilandelele, and lala ngeke lithathe iminyaka emingaka u3 ukuthi kungatholakalanga, ngoba umuntu uyabheka babehamba ngenyawo, lestrada uthi sibhizi sinabantu. Mangaqhamuka abantu bengikwazi ngihamba nawe lestrada sibhizi, abekho abanye abazobona ukuthi awunanga umuntu ekwazi bekwazi ukuthi bezongisiza ukuthi kubanjwe labantu. Hayi nathi sisazibuza leyo nto leyo ukuthi makwenzakala yonke leyo nto leyo akunabantu ababonile, akunamuntu othi nami ngibona abafana abagijima bayale or ngibona abanye bathi akunamuntu oyewavela. The only person ebesimbuza uYuthemba, uyoshoyo ukuthi ngikokotela ngakokoda la and then ngahamba ngayendlini ngazonibiza. So manje nani okay ake ngiqale la,
thina sazi ukuthi kusegoli kuphela etrobheni la ukuthola ukuthi khona mawubanje inkosi noma ukwaza abantu bayakweqa bekushiye ngoba bakwazi kodwa lokushini esikholele ekutheni kune safe kunama patrol yonke lonto leyo ebusuku but beside safe ke elokushini mawukuthola ukuthi kunomuntu owenza into engalungile ephambene nomthetho umphakathi uvela ugaxithayo ukushisa ayikho indawo ebamsele nje umphathi waselokushini ubamsele umphathi waselokushini awukwazi ngeke uyenze into emini ukubuka bese uyakuyeka uzokushisa nje lesa sigameko sabhudo wakho sasinzima kakhulu sasisikhulu okuthola ukuthi kuba umphakathi wabona kwangeke uvele uthule okay nakho la ngikhona ke ubhudo ulo uThemba after ukuthi ubhudo wakho kumele imali agijime yonokha kule mizi le udaba ngithi nalusi emaphoyiseni nabona ukuthi amaphoyisa awasebenzi nina ngokuzama ukulandelela kwenu nike nayani kule mizi akanokha kiyo nayo ubuza ukuthi uke wafika noThemba la wafika kwanokha ngoba sikhuluma ukuthi la asazi ukuthi ubani wenzele isigameko ngoba uThemba wayekhona uyena umuntu ophethe bonke ubufakazi naye mhlawumbe ukuthi nenze i-research nani nilandelela ukuthi uThemba kwafika la wanokha kuze nani ningeze kucina nimi nixamalazile nimi ngapha nangapha kodwa fanele nazi uThemba uthana cala okanye futhi ningahlali nazi ukuthi uThemba unecala yazi makunenkinga eso and then bese iyiswa emaphoyiseni uzitshela ukuthi asiyeke amaphoyisa yenza umsebenzi wabo because yes uThemba sambuza and nala bekathi ukokote khona usisi oyawavela washo ukuthi umzwile uThemba makamemeza and yabona but angeke sithi sesizojump umthetho mhlambe because basa investigator nathi sesiyahamba siyemzini senzanzeni sina sazitshela ukuthi asiyeke umthetho wenze umsebenzi wabo and then sizobona ukuthi if siyahluleka and then sesizoyenza kanjani afterwards but unfortunately mabathi akuna evidence noThemba ubatshela lento asitshele yona then naba basazi ukuthi bayichubekise kanjani I think nathi siumndeni sesaluze hope ukuthi usho ukuthi ushonile nje kanjalo asazi ukuthi kwenzakaleni yes of course singabantu abamnyama sinezinto esizenzayo sizohamba siyohlola somewhere siyobuza sibuzisise kwesinye isikhathi uthuhamba uthola umuntu obonayo abantu abanamadlozi nanana umuntu akuprofit akutshela ukuthi so but akuna solution ukuthi nanga umuntu owambulala nanana I remember there was a time la ngengahamba nge-director nakhona ukuthi khona umuntu ohlolayo somewhere hamba khona mhlawumbe uzokunikeza like i-solution kulento ngaya because ezingisho ukuthi mina yangithinta kakhulu ukuthi understand ukuthi kanjani as much as nawe ubuza kanje nami bengibuza ukuthi amaphoyisa wayangayenzi so and I became tired nokuthi ngiloko ngihamba ngepolice station ngiyobuza ukuthi ngifuna iphoyisa liso ngifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani ngecase kwesinye isikhathi bathi akekho akhona you understand so ngahamba ngaya kuloyo baba loyo ePimville ngaya khona ngayohlola khona ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngomntana sekhaya yena uvele wangitshela nje lento le story sizwile naye ungitshele leyo nto leyo ukuthi abafana bayi2 bamgwazile and bamgwazele nje ukuthi uhlakaniphe too much like kube into yokuthi sizombonisa one day so asazi ukuthi uke waxabana nobani angithi mangiya kuyisangoma ngiyohlola khona ngifuna ukwazi ukuthi njengoba amaphoyisa angayenzi next ake sizame mhlambe isintu mhlambe sizositshela mhlambe khona kungaba khona okuvelayo kungaba khona okuvelayo but mangifika lapha yana lo baba naye wangitshela le story sisizwayo ukuthi vele ugwazwe estradini abafana bayi2 bebahamba boyi2 wagwazwa yi1 but ukuthi for ini or ubani kwaba into yokuthi bathe nje bazomkhomba bamtholile bazomthola one day so kusho ukuthi bamtholile that was it into esihleli nayo manje ukuthi it's either abantu abamaziyo abake baxabana naye before or mhlambe abantu abakhona elokushini angithi yazi abafana bayaphila sazi baphila lapha sazi bahamba mhlambe bake baxabana somewhere and then wathi ufuna uzomkhombisa ngelinye ilanga then wazombulala ngokumgwaza so asazi sisafuna ukwazi ukuthi ubani abobani labo bafana labo boyithu until today asazi khona ngoba ke impela asijudge thina lana kodwa esingaqinisekisa ukuthi amaphoyisa awenza umsebenzi wawo amaphoyisa awenza into abayiholelayo ngoba akwazi ukuthi inhliziyo zenu zingahlala ezikhala igazi ngethambo lenu noma lomndeni wenu noma la kwenu
lingatholakala umuntu owenze leso senzo leso ngapha udaba nilihambisile emaphoyiseni kodwa mayobuza uyolilandelela umuntu begcina bemfihla noma ekhona uthi alifona amaphoyisa kuthiwa alikho kodwa likhona umsebenzi wamaphoyisa abasebenza amaphoyisa ngoba noma kuthiwa siniyathola ukuthi ubani uma lo muntu lo engalandelelwa amaphoyisa ungagcina usuwenza into nawe engagcina ikugaxelisa engakwenza ukuthi mhlawumbe ugcina uboshwe ngoba kubhlungu kanjela umuntu ngalesi senzo lesenzakela ukuthi akwazi ngcono umuntu bayigulile ke understand ukuthi ay ugulile sizamile ukumlapha wasehlula kwamhlula ukugula kwamhlula ukufa wasishiya kodwa lokho ukuthi akwazi ay mina ngibona ngathi kulele emaphoyiseni ukuthi kube yiwo enza umsebenzi ngokweqiniso kodwa manje futhi sesiside isikhathi 3 years sesiside isikhathi kungena any like angazi ngizothini ukuthi namaphoyisa I don't think bangavela manje but hayi leya case leyana ini noma thina noma sisukuma sizosukuma sithini basinike ini ehlukile so mina I think also okubalekile kakhulu manje ukuthi sazi if there's abantu igenge mhlambe because angithi yazi amalokishi abantu bayaganga ngokuhluka mhlambe khona abantu abaziyo ukuthi abantu laba abagangayo manje abahamba bagcekeza or abahamba bagwaza abantu yibo laba ababulala umbongeni o mhlambe sokune trend entsha eyenzakalayo lokushini mina into engifisa ukuthi abantu abavele bathi hayi umuntu ososo uye wavela khuluma kaso o mhlambe like sesikhulekile sikhulekele nokuthi kwayena lo muntu lo wenze lento le imshaya ashaywe inhliziyo nje ukuthi yazi nathi ngihambe ngiye lapha yana ngiyoxolisa because I mean noma ngabe singazi ukuthi uba nombulela umbongeni angeke sithi ambuyisa ngeke abuye but sifuna ukwazi ukuthi why bekwenzakalani yini ireason eyenza ukuthi ukwazi umuntu uzumbulale you understand into esifuna ukuyazi so mina kakhulu into engifuna ukuthi ngiyise emphakathini ukuthi if nikhona ukwazi ukuthi kunomkhonto khona or nike nazwela something beza abantu bazositshela ukuthi kwenzakalani so that nathi sizokwazi ukuthi sithole ijustice somehow because siyabona ukuthi amaphoyisa ahlulekile ngizosho kanjalo because if bangakwazanga ukuthi bathole any evidence any witnesses and then bayiyeka kanjalo icase it means whatever crimes that are happening lapha yana kulela lokishi azochubeka yenzeka but if abantu bakhona lapho kulelo lokishi bavela bathi hayi yazi umntana kaSibani uyobhiza hamba gcekeza or uyobhiza hamba kwagwaza abantu or sizwe ini then kunento at least engayenzwa ezusho ukuthi umphakathi uyayenza mob justice uyayenza into yokuthi badile ngomuntu wenza into wrong emphakathini but if angavezwanga angeke simbone yabona so yes kungenzeka ukuthi uThemba akababonanga labo bantu akabazi but sekukuthi sesiside isikhathi then what happens to us thina sisala sithini sithi why umbongeni ashonile because namanje asazi ukuthi kwenzakaleni kuvele nje kwavuka today bekakhona akasekho that's it samncwaba and it was very sad because you know ukushona ngengozi kubhlungu because even the funeral yakhona iba bhlungu because umuntu wakhona akeze ekhaya akangeni nokungena ekhaya asikwazi nokumbona you understand ukuthi kubhlungu mina because I was there and yimi intombazana ngiwana I think I was supposed to be strong for umama mangilapha yana zonke izinto ama processes okuye mochari kum-identifier zonke lezi zinto lezi it was very hurting and uhlale nalento le ungazi nokuthi kanjani uhambe kanjani like why bamgwazile why sisazibuza ngicabanga umama manje namanje usabuza ukuthi umntana wakhe ovele washona nje kanjalo without any help from anybody I mean njengoba kwaza lapho andingizela orayenzana estradini I'm sure khona umuntu bekangamthatha mise esibhedlela fast because mina ukufika kwami lapha yana vele bengibheka ukuthi if ulimela simthatheni siye esibhedlela fast but abantu bathi hayi akasekho ushonile just like that so how do you explain that like sithini how do you move on from that so into eyenza ukuthi ngifuna ukuvela ukuthi not alone ukufuna ijustice for all the crimes ezenzakalayo emhlabeni but I also want to know ukuthi what happened lo muntu lo mbulele umbongeni why what was the reason wenzeni umbongeni ukuthi azagwazwe ashone
iqiniso lelo siswami lemsulwa kubalekile ukwazi ukuthi umuntu ngoba ehambile emhlabeni uhambe ngayiphi inkinga kufana nomuntu ozothiwa wavelwa nyamalala kuba bhlungu ngoba nihlala nexhwala lokuthi kazi wayaphi yebo cha izathu sakho siyazwakala kodwa izinto ekanjena ke iyavalwa ke lonto leyo ngoba umuntu umehambe ngengozi yokudutshulwa kusho ukuthi ekhaya niyodutshula nonke nomese niyogwaza nonke nazama ukuyivala kodwa lo ngozi leyo yeah isintu sona siyayenza ngijabulela lokho ukuthi yes noma ngabe kungenanto esisize ngayo ukulandela izinto zesintu kodwa ukuvala ingozi sizamile ukwenza lento abathe iyayenza kuhlatshwa ini yalahlwa kwenzwani sizenzile zonke lezi zinto lezi ukuvikela ukuthi ivele ingabuyi futhi ingozi because vele masingabantu abamnyama siyazi ukuthi once umuntu wahamba ngengozi ulo mndeni loyo yolandela ngaleyo ndlela so yes siyenzile into ekufanele ibiyenzwe before angcwatshwa and then ukusagezwa nathi and sayivala ingozi and it's been 3 years now asikakaboni anything wrong akakayenzeki anything into nje esasebhlungu ukuthi kimi futhi ngiyababona abafowethu basahlala khona nomama usahlala khona nabantwana bama bahlala khona mina nje kunzima kimi ukuthi ngiyekhaya because kwaleso strata leso la kuhanjwa khona kundlula lapho la umntana kithi ashonelo khona so kusasenzimanyana but sizothini we move on we move on siyakhuleka sikhulekela ukuthi sixole and sibathethelele nalabo abantu abayenze lento leyo even though sisafuna ukwazi mina nje ngifuna ukwazi ukuthi ubani owenze leyo nto leyo indawo yona la enhlala khona ikanjani in terms of mhlawumbe icrime nophuzo nje oludakwayo ikanjani ubugebengu lo ndawo le mina right safe indawo kanjani kuyakwazwana vele qhuma ummese nje kwenzakala ngila mina angeke ngisho kanjani njoba ngisho ngithi mina la kuhlala khona umama bengiya ngokuvakasha akusindawo engijwayele kakhulu because mina ngumuntu waseSoweto ngizijwayelela iSoweto nje ngiphila nelife eseSoweto so le mina ngibona kuslow kungazi kusemaplazini nyana kodwa kusemaplazini say Eastrand eWhiteville eBuhle Park okay but indawo yona right iyaphucuka nje kancane kodwa endabeni yecrime angiyazi kodwa endabeni yokuthi kuyajiva kuyaphuzwa I mean intsha iyenza lento eyenzayo everywhere so kunormal kuyaphilwa nje kanjalo kodwa angazi ukuthi kunobugebengu obungakanani kuba naleso story nje ngaleso sikhathi uzumama athi hey yazi sekuqale kubagcekeza bayenzani but kuphinde kuthule futhi ngizosho nje ukuthi kuyafana noma iliphi lokishi ukuthi nje kona kusase like ayikho yinja le ndawo over 10 years ikhona ukuthi nje incane indawo encane into engibukayo futhi yazisiswa mina ngoba kuyenzeka ukuthi uza nenkinga kanti mhlawumbe uza nenkinga nomunye onenkinga efana naleyo into engibukayo engasilekelele ngithini sikwazi ukuthi sisane namaphoyisa noma ezosilekelela ukuthi amaphoyisa akwazi akusheshwa ebambe umuntu osuke etholakala ebugebengweni noma ekubulaleni nathi singabahlali base South Africa kufanele sisebenzisane namaphoyisa ngoba into enginothisa la engibuka ukuthi wonke umsebenzi sesiuphose emaphoyiseni kakhulu kanti khona okunye esingakwazi ukuthi silandelele noma sikuvimbe thina akwazi ukuthi umuntu engafike ebulala umuntu phakathi kwabantu emphakathini kodwa kuthola ukuthi akekho noyedwa ubonile noma azile lo muntu uthi ubani nakhona namhlanje sesabuza ngoba namaphoyisa mangibuka awasiba abaprofeti awasiza izangoma ngeke akwazi ukuprofeta ukuthi ubani yabona alandelela nawo amaphoyisa ngomkhondo amaphoyisa afana nomuntu hayi ukuthi iphoyisa umuntu obulele lizomthola ngaleso sikhathi odinga ngaso uthatha nesikhathi ngoba lifana nawe ngoba ungazi nalo sazosesha ingakho umbuzo wami uthe mawuqhubeka mawuza nestory sakho ukuthi nina nake nazamani ukulandelela ngoba wena nephoyisa nezomsebenzi wodwa jazi ukuthi iphoyisa lisemsebenzini kodwa lento lo msebenzi owenza uphoyisa nawe ungawenza ngoba nala awekho amandla elinawo ukuthi livele lilale livuke lithi nanga umuntu obulala umuntu likwezi lokho so kumele ukuthi nathi njengabahlali base South Africa sisebenzisane kanye namaphoyisa ukuthi sikwazi ukuthi ubugebengu buphele ngoba kushuthi makuthi kuzoba nomuntu obulala umuntu ukutholakala kuze kuphela umuzi kushona bonke abantu engaze kutholakala umuntu wabulala umuntu kushuthi ilento isazoqhubeka South Africa ukuthi silosibulalana ngoba siyabona ukuthi kanti mabulala umuntu awutholwa vete
Yikho lokho. That's why ngithi i-reason eyenza ukuthi nami ngifuna ukukhuluma ngalento it's because ngifuna ukwazi ukuthi akekho yini obonile because if ubone something ungasiza ngokuthi sithole ukuthi kahle kahle what happened ngalelo langa ukuthula kwakho awusizi nga anything and angeke uzubenefit anything ngokuthula but at least ungakhona ukuthi usize umunye umndeni ngokuthi uvele ukuthi hey yazi mina ngelanga liso ngayizwe incident eso and mina ngabona abafana abathize because yes abakhona abantu bebakhuluma itori ukuthi khona abafana bebablomile or khona impi eyenzeke phasithini nanani but masiloku sikhuluma silandela lezo itori bakhuluma itori ezi different you understand so sigcine sesingazi ukuthi iyiphi eyiyona eyiqiniso yabona so if kunomuntu owaziyo or oyewezwa or oke wezwa mhlawumbe umuntu uyaxoxa because I believe ukuthi if ubulela umuntu khona awusaphili kahle emhlabeni nawo khona izinto ezizontenga kuwo uzothi uzothi mawuhamba somewhere ubone lo muntu or ukhumbule lento mhlawumbe mina ngithi ngoba ngenza into wrong some years back mangihleli nawe so kube nento engikhulumayo mhlawumbe kuyenzeka ukuthi lo muntu lo ke wakhuluma something mhlambe bablomile if uphuza utshwala mhlambe bekaphuza utshwala somewhere wagcina sekaphunyukela sekathi hey ngaba ngimbulalanga or something yabona noma mbize ngegama you understand so if khona umuntu ke wezwa into enjalo ilapho ilento esidingayo ukuthi abantu abavele obalo basitshele ukuthi hayi endaweni so or khona umuntu osoye wathi yena and then sizokwazi ukuthi sisukume sumndeni sibone ukuthi siyenza kanjani sincedisane namaphoyisa because yes truly speaking we can't sit depend ukuthi amaphoyisa azositholela yonke into yenzakele because nabo I mean banama thousands of cases that they are dealing with if le ngayenzi lento abayifunayo bayibekela esidini baphume kuyo so it's also up to us as umphakathi ukuthi size lapho sincede la singakhona khona so that is the reason yenza ukuthi nami ngifuna ukuvela la ngikhulume ukuthi yazi kunento yenzeka so and we still haven't found justice not today so if anybody waziyo ukuthi kwayenzakalani or if anybody knows of a story or a gang ekhona eBuhle Park avele athi hayi man ake niyozama endaweni so siyobuza khona mhlambe khona umuntu ozosho ukuthi hayi bekuyi mistake or kwayenzakalani because asazi truly speaking futhi anizile ngempi senifuna nje ukudlulisa lamanxeba avulelile hayi asisalwi kuzosiza ngani ukulwa kodwa akusizi ngalutho because noma singamthola simshaye lo muntu loyo akazi ukuvuka avukile umbongeni kusasa and noma kungathiwa ukuthola kwalo muntu ombulele kuyamvusa nathi angeke kube right ngithi uyovuka kanjani you understand so thina sifuna nje iqiniso usitshele ukuthi why what happened ubenzeni wrong ezeyenza ukuthi uzumgwazi then that's it akusenandaba umama usekhona umama ukhona naye usahleli nje kulelo themba lokuthi uyomthola umuntu wabulala ingane yakhe ngicabanga kanjalo ukuthi besides from ukuthi you know what kancane soze sikhohle sisazibuza and so ngiyacabanga ukuthi naye usazibuza ukuthi I wonder kwenzakalani kumntanami I wonder ubani wambulala even though singakhulumi ngayo you know ukulahlekelwa umuntu obungacabanga ukuthi angavuka shonile kuba nzima nokuthi accept ukuthi vela akasekho so nokukhuluma ngakho ngaye or siloku si reliever lelo langa lelo asisakhulumi nokukhuluma sesiyathula nje ukuthi hayi kundlulile kuyenzakele but asinama answers aya sethembe siswami igazi lomuntu liyakhuluma sethembe ukuthi mhlambe kuyovela ngelinye ilanga ningasanakile nani nikwazi ukudlulisa nani nixole enhlizweni sethemba kanjalo hey bafowethu umphakathi wakuphi waseBuhle Park phakathi waseBuhle Park ake nisize nawo umndeni wakadunga ngesenze senzakala nani nizwile bafowethu South Africa ningizimu eMzansi nangenhla sizaneni sibamsaneni indaba okubulalana masifole kunzima nangu usisi uyakhala ngethambula kubo elalimala namanje baze bemthola umuntu owamlimaza kuthule nasemaphoyiseni babuyisanga feedback kodwa case bayivula kunzima ngoba manje isilonda singapholi lesi baphefumula ngenxeba kuze kutholakala kuze kubekazi ukuthi bekhululeke nasenhlizweni fanele kutholakala umuntu wambulala asho ukuthi wambulalelani yilokho abakufunayo kuze nabo bebe safe ngoba bazi mhlawumbe ukuthi umndeni onenkinga noma mhlawumbe ubhuti wabo owasuke wabani mhlawumbe nokuphambana nabantu kodwa ukuza kwakho uzobachazela noma uzobatshela ukuthi khona okwaziyo awuzungena enkingeni
bona bafuna ukudlulisa nje bexole akekho ozoboshwa akekho ozobulawa ukudlulisa nje lokho kuphela asizane sibambisane ema-South Africa singabulalani sodwa ibhlungu into esizwe ngosisi namhlanje amazwi akho ogcina siswami mhlawumbe ongangadlulisa imaphi okokuqala mina ngizothanda ukubonga nje ukunikwa le platform ukuthi ngiveze le story njengoba ngisho ukuthi it's been years bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngeke ngikhona ukukhuluma ngayo but I'm glad ukuthi at least ngikhulumile kubonisa kona ukuxola somewhere because when it happened iye yasiphula kakhulu into nje engayisho ukuthi ngiyabonga kakhulu to umphakathi because bona bayibavela basiza la basiza khona bavela samncwaba kahle umntana sekhaya even though abantu bangazi ukuthi bazothi bakhombe kuphi kodwa nje ngithanda ukubonga kumphakathi waseBuhle Park uye waseka kakhulu throughout i-candle light ne-memorial service until size simncwaba umntana sekhaya kepha ngathanda kakhulu ukuthi if there's anybody oke wazwela anything after the incident kaMbongeni wezwa ukuthi kwayenzakalani aze ekhaya azokhuluma umama ukhona atshela umama amchazele even if ukhona nalowo muntu loyo wayenza lento le asisalwi sesicela nje ukuthi avele azosichazela ukuthi what happened sixole makungabe sifanele sixole and if fanele aseve justice for what he did or she did angazi ngizothini but if fanele aboshwe aseve isikhathi leso then akayenze kanjalo asiveze ahamba yenza naye mhlawumbe uzoba right emoyeni if akaphili kahle la khona because siyakhuleka masingabantu ngesazi ukuthi naye uMbongeni lalele khona uthini ngelife yakhe evele yakhathwa nje kanjalo so ukuavoid nje ukuthi nawe uchubeka uhlupheka la ukhona vela nje usho ukuthi hayi ngiyaxolisa umndeni kwayenzakala lokho nalokho and ukubuhlungu ukuthi umuntu uye waphelelwa impilo but if ukhona sicela usiveze and thank you very much for everybody obeba supporter throughout nomndeni nefamily bikhona ezingisho ngithi umama uyiwane eStrand the most of the family la eSoweto so baphuma baya lena and naye uMbongeni ukhulela la eSoweto nala khulele khona nasesontweni na ini bayibavela throughout the process zisaze samncwaba so akukho kunye okungakusho kepha nje ngifuna nje ijustice for umntwana sekhaya and naye njalo umenzi noma umenzi wesenzo lo wasenza kubhuti wakho naye mhlawumbe uxakekile lapha khona uyahlupheka kunjani kodwa ukudingeka amazwi nje awodwa azofika kuye ukuthi nithi nina siyaxolela kuze into zakhe ezolunga Mphakathi waseBuhle Park siyabonga kakhulu ukubambisana nomndeni wakadunga kizo zonke izimo nala okwenzeka khona i-incident nikhona siyabonga ngathi sonke singafunda kini sesiyagoqa ke siswami ke manje ke siyabonga kakhulu ukuthi ufike nawe studio siyacela ukuthi ama-comment azoba khona kuba ama-comment azokwazi ukuthi asize usisi akwazi futhi ukuthi amduduze nomndeni wakhe kube ne-way forward kwi-case le ekhona kungabi kuswa ama-comment mhlambe okugxeka kodwa sicela ama-comment azokwazi ukuthi akhe ngoba nomunye ngatholakala ukuthi unayo lenkinga efana nekasisi siyabonga ngiyagoqa ke manje siyabonga kakhulu sisi mina ngumfowashanda kundaba ezithi umthiya ke bafowethu ke njoba nazi ukuthi ushonto uMatindana sinqamsodidla madle wanogwajoza igcololo umthiya yakho udakhela ucatsho phansi enquthu kwebashoze ngenkomo zinye ipolitiko gxiwanyawo kwantomqoma ngegugu ke sengihamba ke sesibonana ngenye episode elandelayo.